Amakani nokuthimisela imbokode kweyimpisi umuntu uma edlala estage izinto ezifana lezo kodwa esiyikhuzayo singayigqugquzela emphakathini ngoba mfowethu akuyona indlela esingaphila ngayo leyo uyabona njengamanje ngumthandeni ongenasitha ongaxabene namuntu ongalwi namuntu futhi ongadlala ama games umuntu ofuna ukudlala nami kumele acele kahle uyabona so nje njalo mfowethu uyabona khawula kithi abantu bebelindele abanye abaculi la futhi nakade bengathembi ukuthi mhlambe uDJ Itiri angayithola sela kodwa manje ngiyambona uyangena ngabe ukuthi nje ukuphawula kwakho ngalapho njengoba besho ukuthi yabonye khona enye yama post engeke ngayibona yasho ukuthi awuyena umngane kaTira akulula nje ukuthi afike uTira la kodwa siyambona uTira namhlanje uyatheleka nabanye abaculi abafikile njengamanje uyazi ukuthi ngoba yini usehlale how many years uTira kwi-industry lokho kuhlala kwakhe iminyaka eminingi ngicabanga ukuthi kuyimpendulo ingakho ke la